Iha tempo badak Ministério Educação seharuka carta ba comunidade Sira nebe hela iha area escola nian atu hamamuktia. Assunto ne hato husi diretor Serviço Educação Município de Ili, Sabino da Costa Pereira ba jornalista Sira, segunda-feira loron ruanolo fulan janeiro tinan rihun ruanolo recém lima. Hafuin remata encontro ho finanças suci autoridade município de Ili. Antes ne Ministério Educação simu ona informação husi parte balu kata comunidade balu nebe ocupa arredores escola halo fale kos fo ema luga. Tambane iha tempo badak Ministério Educação manda carta atau o insamak bele hare assunto nei. Mas informação na habitação mana usi parte balu deh. Parte balu ko informação kita pergi badi referente observe loss ini kan. Nếu ở đây proses orang interpretan orang itu pakai unsur parte infrastruktur ini atau tuan bakal ada hari ketika harus loss ini kan. Informasi dengan beberapa format ini sudah betul maka boleh. Tapi terlebih asal Hanoi boleh, kita evidence formal equipa classroom. Sambil tene pedido sahabat, equipa itu mereka ketika harus ini memang. Uluk serpo informasi yang mereka serpo mainnya maka itu. Macam orang harus mainnya liur. Harus basic frame kita. Kalau sesuatu balu, ya walu, balu main, balu makan, diferent. A reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.